dia beta hotu ita sur malu fali haune vlog lo lalina freitas. Ba oportunidade o hiniang hau hakaraka tu expressa haunia sentimento no mosani hanoin kona ba prosesu lubukida nebe maka acontece heitane rain do ben Timor Leste. Wahira dudu malu itahare. Feto kamane hotu bahobur malu. Dudu malu ikus mai itahare didiak. La os ema mak dudu uluk mejane ketak. Mai be tambah dudu malu mai ikus mai mejane mono. Mejane mono i karik tambah. Ida nebe hamrik basic ohin ema hotu dudunia karik tambah nia nervoso. Antam ikus mai dudu kadera ne mono. Meja nemos halo baku fila maknega itahare hanesang halomos meja ne baku fila. Ita quando hanoin didiak situação idane lalos. Qualquer ação hirak nebe mak hanesang ne atau dengan alasan apapun idane tetap lalos. Ita tu atete diangkat Timor Tengki baoin, claro Timor Tengki baoin, em hotu hakar Timor Tengki baoin, semak laku ya tu Timor Tengki baoin. Em hotu hakar Timor Tengki baoin. Mas be parte rua, nebe ida bahadau, ida bahalo assalto, ida halo defesa né, lolos buka maneira rumah atunune, situação ida dudu malu to halo at sasang iha Parlamento Nasional né labela acontecer. Mas be itaniang lai. Tambah ita tengki hakarak baoin atau ita salto malu, ita hakilar malu hene ba, ita dudu malu, dada malu. Hau hare fidon hodidiak. Ita hare balun to tuku ema. Balun to babasa ema. Ita espera kata situação ida hanesang nene ita matam si ita ne parte pentel. Ita espera kata wenhira parte pentel halo investigação. Halo investigação ne bema justo e lá o satu fosala bai ha parte ida de. Tambah prosesu ka situação ida halo moe ema barat halo moe ita nudar timoroan, halo ita timoroan hotu sai triste, ita timoroan hotu atu hamnasa kala hamnasa ka ita tu sai nervoso, nela os parte ida de. Ne, quase partido hotu ne bema kita na centro Parlamento Nacional ne, sila hotu hatu du halo kida ne. E ita espera kata ida ne precisa retan investigação ne bema. Claro. Klean nomos kredibel duni. Hodi hatudu katak PNTL halau ninia kenar hodiak, i parte selukmos, parte justiça halau duni ninia kenar. Laos na basira ema deputada no deputado, antang sira ne halo kida krime anasang ne husi. O sira ne halo ne bema halo violação, ka halo pelanggaran, itu sih regra nyalaran. I regra ne sema halo. Parlamento Nasional mak halo. Mas be, sira la respeita na regulamento né durante loron rua iha dia 18 no dia 19, e sira continua fila fali, ba halo festa hamutu, kabahan hamutu, iha momento né bema CEE, ita iha estado de emergência né laran, tuir haune observação, e danema que é uma comunidade bai mak halo, bahasan festeja buat rumah né bema sira hetan, hodihan hamutu, dalam rumah polisi tuir keras. Tambah uluk, tata ini diangkat, wenhira aplika primeiro ema tula ninia fendemos, itania polisia hatete dehan labele tula idala ikus mai balung lorin nia fen tu no laude nia lain mesak mak sai motor. Mai be ikus mai regrane comunidade ka povo hotu tuir de regulamento ne, tambah sira consciente de angkata kanesan sida dalam ida, precisa contribuir bastante hotu. Mas be, infelizmente, ida nela os acontecer bahia membro Parlamento Nacional. Iha parte ida ne, hanesan ema sida dalam ida, espera de angkata parte polisi yang precisa haremos sida ne. Se comunidade bem halo pelanggaran bai estado de emergência idane polisi for teguran
Tambah saya mak membro parlamento quando halo situação dane, sira lahetan teguran. E wanhira ita acompanha media social, hau si parte FFDTL nian, si polícia nian, ministro sira, presidente, primeiro-ministro, ema boto toto mai hatete de hankata, suatu povo hak matek na fatin, suatu povo tu regulamento nebe mak iha. Hotu lefang hotu badet povo. Hanesan tia povo mak loron halo pelanggaran iha tempo emergência ne. Afinal quando hare di dia presidente da república lolos precisa teguran makas ba masir nebe mak tu parlamento nasional. Tambah sira makalo barulho povo beben hak matek. Mas bem, idane husi presidente PM instituição ne bobot sira ne hotu quando mai husu comunidade atu hak matek. Husu comunidade sira nune. Mebe realidade ida halo barulho, ida halo Timor Leste moe, nela os ema bye mak halo moe, mebe membro parlamento nasional sira nini halo, mak halo moe Timor Leste ia mundu tomak nini a oin. Oin hira declara via estado de emergência, hoto ak matek ya uma, ta contente los tamba, rona senhor Fidelis Magalhães makateteu konaba, se for subsídio $100 ba cada uma kainida. $100 idane, kuliah hahu kedas iha wahira dekreta iha kedas início, idane ma toa agora e os $100 ne nunca sai. E ema bara for opinião de hankatak dia kliu, inclui haums for opinião iha FB, de hankatak sebele kari dia kliu orçamento idane, for date ba umakain hirak nebe mak precisa tebes. Balu for hanu inkatak dia kliu for date sembako. Mai be ita hakara katu fahe hotu. Bahau idane hanasang ita estraga orçamento nasang yang tambah saida. Funcionário público sira maski helai ha uma fulan sira simu sira ne osang. Parte seluk hirak nebe mak hanasang saya hanasang frontline iha prosesu nebamos sira simu sira ne salário plus orçamento nebemak for basira atau saya nesang subsídio que kuang basira. Maski orçamento ninya valor ne la suficiente. Isen ne significa durante nyalaran se ia família lubukida kaya família barak nebema sira moris na fatin hanesang bye-bye tam sira ia orçamento ituan atau bela sustenta sira ne moris lorong niang. Agora, ita hare di dia kirak nebe mak lai haliu serviço permanente, exemplo saya nesan taxista, exemplo parte seluk, asira nebe mak bye-bye fan ituan kada loron, sira fan ituan fil fali memak belujai dan yahudi sosa fali fos bani awan sira, o sosa buat rumah bani ni awan sira nemak lolos ita precisa hare. Sira nemak kita tene diangkata sira lai penghasilan tetap, atau bela sustenta sira ne moris loron yang hanesang ema hirak ne bemak sira laiha servisu rumah ne bemak bela garante katak sira bela hetan kada fulang ho montante ne be fixu atau bela atende sira necessidade umalarang niang lolos ema hirak ne emak kita precisa tahu atenção máximo kasaya nesam prioridade itaniang atau sira bela hetan orçamento subsidi $100 ne hanesam mo ema sira ne bemak hanesam petani tambah petani ini nih lori nesa samba fani ya merkado susah depois makni hetang osang selai tidak mungkin lor maknia Tuhan det batari dan senia kuda batar det tidak mungkin lor nia Tuhan batar det ini mas dalam rumah hakar kahan seluk mai ben nia tengki ba fan sesang ne osang ya makni susah fali seluk sila ne be mak hanesang fan sesang ba ben 3 roda ka fan buat sila seluk sila fan mak sila fan bele hetan aihan sila bele ba susah aihan at belehan selai ne difícil agora $100 idane tinang laiha. Ikos mai wanhira ema fosai di hangkata komunidade hamlah baru kuliatan ya Parlamento Nasional di hangkata povo ne laiha ida makhamlah. Anebe bahau maski hau laiha dadus. Mai be hau hatene ema pasti hamlah. Tambah situ sang uluk hau liutiona no hau hatene. Ia tempo fono. Wanhira ema halo prevenção. Ema la sai bai haliur atau babuka hahan ka atau bahalo netos ka bafoti hahan netos na sira hamlaha
inclui haus momento que neba hau que quan hau hamla e situação idane fo hanuin mai hau kata e situação nebe ma que mala faham botruma mala la saiba fatin rumah pasti hamla hane iha tambah família balung sira lorong kada lorong ida sira buka aihan so para sira hande tia lorong ida ruan ya larang de depois tempo tu irmai mak sira buka fali hahan balorong tu irmai agora ya Parlamento Nacional tete dian kata eman ya hana kono ya jileira eman ya ni hanuin dian kata kema ya Timor Laran tomak ni hoto tu simu osang $3,000 kada fulan. Oh, ni hanuin kata ke hoto tu ni moris ne persis hanesang ninia. Ni realidade hamlaha. I at liu mak dalam rumah ita sira ne bemak hanesang bye-bye mes tambah ita hanesang submete liu bay ha partido rumah antau ita dalam rumah ita finzite ita ne tilung ne diu kituan ita finzita ne matamus dele kituan ita mo satete de angkata ke malah hamlaha dadus sema hamlaha la iha sema ke dadus foto ke dadus sidane maybe quando hareba passado ne be italiwona saya nessa experiência de angkata wen hira ema iha situação hanesan estado de emergência sirane ema difícil atu hetan aihan satan to fulang ida to fulang rua i ikus mai graças de Deus também ema Timor barat mak se halarang luar se hanuin atu tulun ini amal sira selu ita agradece dane tamba halerik ne bemak ita ne maluk sira balu sente hakman ona husi maluk balu ne bemak iha hanuin diak no iha larang luar husi guru hahusi cada indivíduo to o grupo to instituição balu fo ona tulun ita agradece tebes ba situação dane ita espera kata que ita nia hahalok diak siran ne benune ne continua na fatin idane mak video ne bemak kita buat sira acompanhar nune iketa haluha like no subscribe nomos bela fo comentário ya okos atau nune ita bela fo hanuin ba malu pensado ita bela contribuir na fatin ba ita nerain mas kita ema bye ita mas bela fo ita ne opinião sira liu si media social ne bemak ita acesso ita esforço na fatin atu bela usa linguagem ne bemak diak linguagem ne bemak la ofende e linguagem ne bemak se ia batas nune ita mos bela sai hanesang ema ne be contribuir ba processo pasi haita nerain e que tá haluha like no obrigada barak baita bolsina tempo hodi bela hareu na video idane ita se asur malu fali hauni video tu irmai obrigada ciao no loron dia